batata mbo tiba mama tukumini muthangu itolanda nga nsangu zetu zikiziyunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo. Tufadizaya kunima kukulumuka kuna cité côtière di Mwanda mukentatu ye makumodi ye nana ngonda isepitambe yo tuna mudabudi mamu matadila bansadi kubokuta kubansadi babasalanga kuna pena chef disongdila programme national de l'hygiène aux frontières kuna poste di Mwanda kuna kelka bonsuluzei batafunda yo ukala mfumu ntama na poste dina di Mwanda zina di Jean-Félix Mbadu mudiambu di kusarila nzimbu ka kumbotiko babuglamu le putuvo me gestion financière mudiambu di na ministre talanga mamu makati affaires coutumières ku kizunga kietu Papi Mambo Luamba yani ukigeni kibeni yeluzo lwande lwa kulumu kukulumuka kuna kifulukina yewisi mona kana kifulukina bamfumo bakuna ndamina bonsu mfumo au secteur chef de division u kizunga utalanga mamu ye inspecteur ukiziunga utalanga mama santé kirka bana bakulu bakedi mu zina de monsieur Kamel Bavenga una mfumo nzoki salu ye Jean Rombo Luzolo una inspecteur et chef de bureau ressources bakedi munalukutaka na friza mo kinya ke makumori yevwa ngona septembre envu wotuna kuna nzwani yiki salu mudiamudina ministre utalanga mambo mandemba kukiziunga kietu ki Congo Central yani tazaisa nde munkala kibeni batadidi dossier dina lukanulu ntsuka kibeni kalende tuka kuyani ko munantalulu ye bisalo. Tufadiza ya ne mugentato ke makumori nana ngonda isepitembe mvu mafunda mori makumori zodi kirka ministre yutalanga makati Papi Mambo Luamba yani uyedi kuna cité côtière di Mwanda musavo kirka bayamila ye ba binati bi domabilu ye binati bi tukutuku kadi fi mvolangana fi kerkuna mudiamudi arrêter di tukisa ministre utalanga mama hydrocarbure Patrick Yala yani udiansiku nde kakikadi l'essence bina biakulu ba carburant kabanati na bioriaka ko muna tomabilu minduelu go ma voiture go mo bitukutuku jamudina kirka binati bitukutuku binati intomabilu ka yangale duku ka bimwene kiesiku jamudina ministre Papi Mambo kakulumukini kuna cité côtière di Mwanda kuna kunima njambila ba besi baka lukanu nde njambila zuzuni buzikedi ye ministre utalanga mama hydrocarbure besi wisana nde ba yambuleti mukusadila arrêté dina di tela mafioti bunanga si batala kunima ketinkiyi be balendi yika wonkiyi balendi katula muna arrêté dina kirka binati tukutuku binati intomabilu ba yangaledi muna ngindu yina i bakidi kibeni ministre utalanga mamu makati Papi Mambo Luamba. Tufadiza ya nde banlongi go ba pasteur ba église CAC kirka ba kedi ye lukutakano tuka kilomiki 10 voix ti kilomboke makumori ye tanu ngone sepitambe mfu mafuna mori makumori ye zodi kuna mavula makinzao mvuete disongrila bakere lukutakano babokela ngavo assemblée ordinaire munakatiki district ecclésiastique di Vungu Kintiengo communauté di Kumie nana kirka dina paroisse de Fodza fodi ya diati swanga ku pasteur Mata Malanda Martin bona muna kinsuza kina de babokedi kirka yu sorimina muna circonscription dina de baukuna Edouard Samba Nsitu kirka Fodza fo ba wedi make mengi muna kati ke ceremony dina ba wedi malutondu ye mambo ngemba e ba futeri kunsuka matondu mafuana ku mpangi Edouard Samba Nsitu Kimfuka kitalanga babata diatisa football de club ku Congo babukilam ku fe ADF ko kirika baba kede njambila mukentatu ke makumori nana ngonda isepitembe mvuma funda modi ye makumori zodi ye baba diatisanga
Fédération Congolaise de Football Association. Mudiambudi kutala mambo matadi la championnat di difuri salama runsi diambudi Ligue 1 ye Ligue 2. Kadi dio bazaisa ku komite distalanga ma gestion ma Ligue nationale de football nde difueni nga difueti kala mutuka kilumuki nana ye kilumuki makumori yezodi ngonda Octobre yo itakwisa. Kanti babadiati sanga bikipe bina batugisi kerka ma point mafuana muna katikilu kutakano luna ye Fédération Congolaise de Football Association. Tufuetiza ya nde intuadisi yu tasala interim kuna Fédération Congolaise de Football Association Donatien Chimanga yani u buisiri kibede mbundu ziba intuadisi baba diati sanga bikipi nde ikerika luyantikulu championnat silu kalakibeni lumboti ilumpoena yekundambui badiaka bamweni ba propose go batugise ngindu nde bulutiri mboti kumuangasa manaka wo calendrier mboti basalamau tumingu todi nteti championnat dina diyantika. Atondu mafuana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda samu unkokela ilumki huo.